Deo obećanja članova Saveta mesne zajednice Letnjikovac je realizovan je u posljednja 2 mjeseca. U Letnjikovačkoj šumi postavljena je teretana na otvorenom, a u neposrednoj blizini, pored osnovne škole, izgrađen trotoar u ulici Petra Lazića. Uspeli smo da realizujemo obećanje koje smo dali građanima Letnjikovca, a to je ova teretana na otvorenom, kao i trotoar u ulici Petra Lazića koji povezuje naselje sa školom za veću bezbednost dece. Teretana na otvorenom privlači sve generacije rekreativaca, a koriste je i sportisti iz Šapca. Interesovanje je veoma veliko. Primetio sam da ovde pored građana i Šapca i ovde ljudi sa Letnjikovca dolaze i sportisti, fudbaleri, mačve i atletičari, tako da svako veče ovde može se vidjeti veoma veliki broj ljudi. Planovi članova Saveta mesne zajednice Letnjikovac za naredni period su jasni. U narednom periodu želimo da sprovedemo do kraja realizaciju izgradnje trotoara Nikole Tesle koji povezuje novo naselje Letnjikovca sa školom i tu je ugrožena bezbednost dece i želimo da to dignemo na malo viši nivo i da završimo do kraja to obećanje koje smo dali građanima. Predstavnici Saveta nadaju se da će nadležne gradske institucije u bliskoj budućnosti realizovati nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, pre svega u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže.